Clear tu le ngai tha tu te thole ni chibai le vek ule tun tuma chon ni san in khel result train bul kan tran lenga chumba ka chuan zanin in khel tur fixer tele football thuleng te po thlir ngai thla kho na nei chhole donang o ni zan nama khan in khel munam tak clear le tur omnual lin English FA Cup third round na Liverpool chan har salutuk lawat ne na changin division niamnam club Barnsley chung goal li goal khatin an ne he in khela hen Liverpool hen game thunun zok in goal shot po tum som pa ko an nei ya Barnsley lam hen goal shot tum ko nei ve bokin in khel pum pui thira po Liverpool hen game an thunun tluan zaka Barnsley goal khat an nei ve po hi an van nei hle soita ngin he in khela hen team pani ten atir train game munam tak chop chuakin Enfield ta in khela minute ko na goal kan munga la McAllister ball pek fing tak atangin Dominic Soboslai chon ma an hruai na goal aron khonga Liverpool hian sikhat fain ma an hruai ta ani chu hemi nuwa ero Barnsley team hi anin veng thei khop maya goal dang lu bel zui lok lovin minute somthum parukna Leverkusen atong an seng nu tak Jeremy Frimpong chuan McAllister siam sang atrain an goal ni na akhung le McAllister hian assist rum ni anei ta tin ani chu ma se hun tampo ali ma minute somni na mi khol team Barnsley tan Adam Philipson an sipor aron su thena bawruak po atang zui hle first half a ero goal dang alubel zui talawa second half a Liverpool hian natakanor let zui zelin huntra anin siam noala an thora po single tange nge yin hun top nailama goal ni an khunga minute somriat palina ekitike siamsak atangin Liverpool team azom tira soisel lo mai tun naya ron chetha chauta Florian Wirtz goal khungin Liverpool tana a goal thumna anita chia bok Liverpool hian du tok mai lovin hun top ma 7 minute som ko palina Florian Wirtz siamsak atrain ekitike chuan an goal lina aron khung le ekitike le Florian Wirtz te hian goal khung tur anin siamsak ve ta ane goal dang ero alubel zui talawa Liverpool hian goali goal khata ne na changin third round an pal tlanga next round anin pet kai zui ta ane Friends Cup kan ti lama ero round of 32 tangin Paris Saint-Germain pe cho an ni tatlat maya an thenom club Paris FC chon sikhat fain an lo ne Paris derby in khel monom taka hian Paris Saint-Germain hen game an thunun zoka goal shot po tumsom ni pakhat te meu mai na yin ball position a po anin thlau hle Paris FC lam hen goal shot tum li chau an nei ya target a shot phei chu tum ni chau na yin awan nei zo kai ro an tang thong kan hriat la nangin team pahni te stadium hi ain ki slow chawa anin nai hle amai ro chatun tuma ero Paris FC lam hi ne na changtu zok an ni ta ane he in khelen first half goal alud lava second half minute som sari palina Paris FC tan Jonathan Ikone chonma an hruaina goal akhunga Paris Saint-Germain hian natakin nor zui vioma se apoimo goal khung thei talovin Paris FC lam hian maktak main sikhat fa hin Paris Saint-Germain hi an neya Paris Saint-Germain lam hi round of 32 tla in an champion no moi chu an hum him don loti achiang ta ane Luis Enrique ein goal nuwa Paris Saint-Germain hi France Cup atum khatnan an champion don loti achiang zui bok Italian Serie A lama Juventus team lamin point hum ol sam taka lo chuak thungin mikhol team Cremonese su singa fai ngotin an sop he in khela hen Juventus team tang Gleison Bremer Jonathan David Kenan Yildiz mai ba ka Weston McKennie ten goal khat theu an khunga Cremonese player poimo Filippo Tarakino chon anlama goal khat atilut pal bok heti hian table tharbera Juventus team hikhel somnia point somthum pakwanen pathumna anin suan chawa midang ain khel khatin an khel tamthong an neta Cremonese lam hi point somni pathum ne som pathumna anom zui ve sel bok inkhel tur fixer lama lut chho vele ta ila zanina inkhel thlir tur omnol donin zanlai pel dar khat le chanveya English Carabao Cup semi-final first leg ka Newcastle United chon Manchester City chu anlo mi kholang
Carabao Cup lama hi chon semi-final china second leg thri na first leg big zanin atang hian an khel don tha ane Newcastle United hian tun round lu tur hian quarter final khan Fulham chu goal ni goal khatin an hneya City lam hian Brentford chu har salutuk lovin Sydney fain an lo hne ve to bok tuna anin machon le tur hi a hmunom hle turangai aniya St James Park in khel tura hian City chakrin na aliana Mase Newcastle United hian record an nei chelo hle tunge chakzok kan rin lomle heng ba ka hian German Bundesliga lama zanin dar som pakhata Stuttgart le Frankfurt te anin machon do na zanlai pel dar khata Borussia Dortmund le Werder Bremen te in machon don bokin Hamburger le Leverkusen te anin machon don boka Mainz le Heidenheim te anin machon don bok Spanish Copa del Rey lama Leonenska muala Athletic Club Bilbao chu zanlai pel dar khat le chanve an leng lut do na Deportivo La Coruna le Atletico Madrid te in machon don bokin Copa Italia lama round of 16 Roma le Torino te anin machon don bok Inke result lam chu kal santa ila football Thu Leng lut chho donang o Tun chu Manchester United in Ankos Tharatan Michael Carrick ansenglu tur chungchang atang hian bul tran don ta ila Fabrizio Romano atarlan danin United team hian Ankos Thar ni turatan Michael Carrick so Darkar somni pali tanga somni pariat chungin anti fel tur thuni jang khan anti chianga Solskjaer chu in biakna an nei pui hnuwa an du lutuk lo ni hin alanga Michael Carrick nen an buk ton zak hnuwa Carrick lam hi an hoi ta zok ane Michael Carrick point United team en goal turin o ati fel towa in remna tuantling an nei don ta ane amai ro chu hei hi caretaker kan hanti angchi tur kha ani don thonga season kalme ka tan he team hi anen goal don chau tina ane Michael Carrick hian United team hi kumsang ni somni pakhat khan alokai shoi ve zoi towa tumthum kai shoi mani tumni achak puya tum khat draw result nei puyen chaklo anei puilo ane United team hian Ankos Thar ni turatan voin emo naktuk lam haichon ansenglu thu an puang don ta ane United tran tu te khan Michael Carrick hi kan rin zong ani hlomem le medals boro te po hlo tling takin alokai shoi towa United assistant manager te po alo to nge heti megla hian El Clasico avan doi zoka antran hnuwa Real Madrid team en goal to Xabi Alonso chuan ahna chelai akal santu apuang ta thut maya thlariat lek a engkol hnuwa Spanish mi Xabi Alonso hian Real Madrid chu acho santu apuang chiang ta ane Alonso hian mediaten antarlan dan chuan a contract nei la hi ati topa Real Madrid nen anin zom na chu atop zuita ane Alonso thlak tur hian Alvaro Arbeloa chu anruat ngal ni hin an soibok kan hria tangin Alonso hian tun hnai loka tang khan Real Madrid team hi ain koltrana beiseina alaka asang viwa ma se beise angin ache that pui tok lo hle komin season kalme ka kan hria tang khanin La Liga lama Barcelona in fal takin ma an hroi me ka Alonso anau te hian tun hnaya result an nei that lo pialama anau ten hen po an tho hona a tha tok lo hle El Clasico hnung ber Spanish Super Cup mual pho takin an chak lova hemi hnuwa hian Alonso lakarin na an langa thutla pho tu ten soima se Alonso hian a contract chu atitop zuita ane Xabi Alonso hi kan hria tang khanin Leverkusen hlotling taka kai hruai to tu kha ania Real Madrid team hi kumin kumtir lama tang khan akai hruai tana game somthum pali kai hruai manin tum somni pali achak puya tumruk chaklo puyen tumli ankhing puite in hne tok pui anei ane ti han en mai chon atha ve viewin alanga ma se El Clasico chaklo ngong chu ana kan ti thin kha chu tiang te po chu aron thleng ni turangai ane Alonso hian Real Madrid achu san maluk khan Spanish Super Cup an chak zolo nu khan mediaten anzona achanga Alonso hi angeyom angreng khop mai Spanish Super Cup an chaklo chu poi ati vaklo thule Spanish Super Cup kan ti hi inel na ro pui tak ani lem lo ti hin asoi Alonso chuan he inel na Super Cup hi alu lem lova
season kalmeka inel na hawa chan apoi mo lo ber ani tin asoi hemi chungchang hen laporta po aron tong chuaka ngei om takin Alonso hi akap zui ve bok hemi borok kal chho zela hian anu loka Alonso hian aban na thu chu apuang tarup ani Liverpool le Chelsea lampoin ni jang khan thu thar an nei ya court of saitin atarlan danin Jacob Ramon chu senglo antum thu puan ani ya komo team tana inlan mek Spain under 21 center back Jacopo Ramon sengnu turhian sumpo the chuanwal anin huam thu an soi komo defender hian du tu anei Shroviava a chuarin na po alian chhotran ta ani India fast bowler cricket tinani chu Mohamed Siraz point ni jang khan thu thar aron nei ya Alonso chu aron dem hle Mohamed Siraz chuan kha in khel kha han en ta ula 3-2 in anu fual zo ka antrang me ka chuti line anor tu ber Vinicius Junior Alonso ala chuak kha thil danglam tak ani thil fair lo tak ani boka Alonso khan chak atum lo emoti mai tur ani na taka chuan Vinicius Junior kha in khela chun apoimo berle a hlau omber ani ya Alonso ala chuak kha ati lo top tur ani ti hian Mohamed Serason asoi kan pomzong ani ve hlomem le nimin lama khan Portugal international midfielder tune United tana khel mek Bruno Fernandes sa ex account kan hanti ang chi te chu mai ba ka social media account ang chi te chu hack ani vele tlat maya hemi chungchang a hian Bruno point thu chu aron nei to wa poi ati thu asoi Bruno Fernandes sa ex account Twitter kan ti mayang chu hemi hack tu hi tunge ni ti hriat ala ni lem lawa a hek na hian angeyom angreng khop mai Cristiano Ronaldo chunat satakaron soiselin United co owners kanti Ineos tepo nasatakin asoisela mihang chainom na la lampang angchi po apos nasahle atira Bruno Fernandes ati emoti hin boruak anelian hat mana ma se Bruno Fernandes in account hi khoi ani thule an hek thu aron ti chianga hemi nuai chan boruak adai zui ta deu ani chui chena akal chhautura beise ani bok Arsenal lampoin ni jang khan thu thar an neya Jeremy Jacket chu senglu antum thu puan ni le ta hin ren satrain ani hi senglu antum dona France under 21 senglu tur hian amana po sum the chuanwal antum kumsom niau pa Jeremy Jacket hi tun din huna United Chelsea le Liverpool te point senglu antum me ka Arsenal team po hian borok anron nei vele ta hat ani hetiang kara hin Arsenal defender Ben White ero achua arinom ni hin alang thunga Ben White thi tun din hmuna Mikel Arteta hnuai khelna hmun achang tam lo khop maya midang in hliam hun angak deu ani ber mai hemi wanghen chuak turangai ani chhotran towa Everton nen tu hnaya soizom ani chungchang po adik chhodon nin metia te chun antar lang nge Everton lama Ben White hi kan hmu thut arinom Arsenal lam veken Liverpool chu makhalin Bradley Barcola chu senglu andu thu an soi vele tatlat maya kumsom ni pathuma upa senglu tur hianin sumpo the chonwal antum ni hian London Evening News te chuan antar lang Paris Saint-Germain hian an forward hi chotir ro an phal lem lova ma se du tu anei sho emawang hianin amalam hun tur achiang lo hle Barcola hi tun din huna Arsenal mai ba ka Liverpool Chelsea le Manchester City ba ka Bayern Munich ten senglu antum thu an soi ve to bok Liverpool lam point thu tharon nei chunzom vele ta yin ma gai chu andu chon an senglu theireng ni in alang chho zela ma se man hi tam anna ti deu ni turangai ane indoor na hi pa ngai takin anlakal pui lem lo ane tun na ya khan Manchester City le gai te hen soizom an hlo khop maya ma se ma gai hian City hi pan atum lo thu ti chiang to hin City tan chon apoi turangai ani ya Liverpool team zom acha khop maya Liverpool team hen aman phu tok an the chu ngam ngat chuan transfer kongka in hong me ka an senglu theidon ane Manchester United point ni jang khan thu tharon nei chunjom vele ta yin ama po senglu tum anga thom lo leng ve chiam to tarik chu senglu an la tum reng thu an puanga Sassuolo tana inlan me kumsom ni pania upa senglu tur hianin sumpo the chonwal antum thu an puanga
an scout te po an the chuak to ni hin an soi United team hian tarikhi an sengnu thuai te po arinom chho tran ta Real Madrid lampoi ni jang khan thu thar dang ron nei vele ta hian Arsenal train Gabriel Martinelli chu sengnu antum ni in an soya chuak thu thei vini thlak tu turatan ani hi an ot ni in an soi FA Cup lama hat-trick siam nim Gabriel Martinelli hian borok anei lian chhole ta khop maya Arsenal team hian chuatir antum lo thu soi vele to bokin ma se Real Madrid an ron lan ta ka chuan Martinelli hian apan mai rin na alian ni in antar lang he thui team tok chun antar lang ane Team tok lemin atar lan danin Rodri point malam hun eng tak anei chho ni in alanga Ballon d'Or adon nuare wang karto pa FA Cup City tanang goal moizet meiron khung le to Rodri hi Real Madrid le Barcelona te chuan sengnu antum thu antar langa kumsang ni somni pali Ballon d'Or choi moina dong tu hi La Liga lama kan mu arinom Ahma khan Real Madrid nen soizom annina sakhop maya Real le borok nei dai nuita Real Madrid hian borok nei dai zui zawin Barcelona anron lang vele ngala Real po lang chun zom le ngalin club pahni tang hian du thantur anei don ta a ang le Arsenal lampoin ni jang khan thu tharon nei vele ta hian Igor Thiago chu sengnu antum vele tak thu an puanga Al Ali train Ivan Toney po sengnu antum ni hin an soi kan hria tangin Igor Thiago hian du tu anei lian khop maya Liverpool nen te po soizom lo ni zau to yin amai ro chu Arsenal team hi an khan deuh turangai ane Igor Thiago Premier League a game khel nong somni pakhata goal som paruk zet mai akhung theya komin season a pheichon a hmu number ani nge hemi wang hian in du tu anei ro kan ti kha Arsenal hian antar malama an boina chin fel na turin kumsomni palieu pa hi sengnu antum nge a angta Chelsea lampoin thu thar nei chun zom le hin Real Madrid player te chu sengnu antum nual ni hin alanga Federico Valverde chu sengnu antum thu puan ani le to Chelsea hian ahma lokhan Bellingham chu sengnu antum thu anlo sei to wa an be seangin sengnu ero hardon ni hin alang Federico Valverde lam hi an hoi le ta tinani chu Federico Valverde mana hian tun din huna Chelsea hian Euro mak da doi za somni vel lai chu the chu anin huam ni hin an soi nge Manchester United point ni jang khan Spanish media ten antarlan danin Euro mak da doi somli velin Atletico Madrid atrain Marcos Llorente chu sengnu antum thu puan ania English club lian dang te poina sengnu tuma an hel mek Llorente hi man to taka sengnu anin huam thu an soi United team midfielder Bruno Fernandes in borok anei chho renga amun rok lu khatu turpo zong chho zelin Marcos Llorente lam hi an hoita a ang le Manchester City lam point ni jang khan thu tharon nei vele ta hin City lam hian Benfica tangin dedit su sengnu antum thu puan ani ya amar dedit sengnu tur hian in sumpo the chuanwal anin huam Benfica defender Trazet Mahian du tu anei lian khop maya kumsomni pathum chawa upa alo ni bok nen City tlarnung anin dai lo boka an sengnu mai rinna alian chhotran ta hle Diego Simone po ni jang khan ron tong chokin ngaidam adil tange ya hanin soifi aviau ma se atong kam kha alo lang chiang ema ngaidam de lo chu ti thei anei ta lo a ang hle Diego Simone chongkha thil thlengkha poi katia thil ti lo top tour ani Real Madrid club president le Vinicius Junior telka ngaidam kadi le ti hin press conference a soita ani country tlanangin Spanish Super Cup semi final Atletico Madrid anchak lova Vini unlock choin Simone hi angai om hle Vini bula hian vakalin Florentino Perez in anot chuak thuai don che ti hin awat soya borok po aumzui hat ani atira Simone hi insoifia vioma se atong kam hi alo ri chiang angrenga ngaidam adil zui tangenge ani Luis Enrique point ni jang khan thu thar aron leya tun hnaya mediaten achuak turanga an soile Dembele po chuak turanga an soi chungchanga an zona chu achanga Luis Enrique chuan hetiang thil diklo hi khoi tanga ron kalnge ka hrelova tun din hona Paris Saint-Germain contract kan la nei ve ha
chu apoi mo zok chu ani kan thil tumber chu kumin season kalme ka trophy tam tak choi le ani ya chu ti kan tum ngei bokang contract chungchang te chu a hun alo thleng anga ingpo thleng thei ala ni nge ye tun din huna contract minzor kan hnol tianga an soi hi chu thu dik tok lo inti lar tumna mai ani ti hin Luis Enrique chuan asoi Bruno Fernandes point thu tharon nei vele ta yin United ta chun abei dong chhoutran ta ni yin alanga trophy choi adu na konga United team hian anti sak theidon lo ni yin angai ta nin da san chun antar langa chuamai apoiti lo thu asoi ta ni yin an soi tlat mai tun din huna Saudi Pro League atang le Europa club lian thanem tak atangin Bruno hian somna anei nuala United chua san hian club dang azom thut rin na alian chhoutran ta hle Joseph midfielder poimo Enzo Fernandes point thut har aron neya Real Madrid chu pan thut theidin huna ading ni in an soi country atangin Chelsea team hi tun hnaya an buai ang reng khop maya an player kollai te po chan thut theidin huna anding chhomek season kalmeka form berte zingami Enzo Fernandes pohian du tu anei lian khop maya adu tu chatu dang nilovin Real Madrid an ni nge hemi wangin achuarin na alian chhoutran ta khop maya Chelsea chua san hian club lian zok Real Madrid apan thuai tura ngai ane Arsenal lampoin ni zang khan thu tharon nei vele ta yin transfer kongka ain khar ma nge hian Karem Adeyemi chu senglu antum do na United team ama du tu chu makhal antum thu puan ane Karem Adeyemi hi Borussia Dortmund lam hian tun din huna shal an phal thu an sei chiang towa United emo Arsenal lama hian kalrin omni chhoutran to yin Arsenal team hi an khan deuh turangai ane ole hati chin hatun trumatan chon ni mai se thler tu te ha channel min ngai lut sak 39 chunga lom thu ga sei tak meu ane like share le subscribe lom han tan min han lak pui le tha selula tin hype te po min han ti sak le zel bakula thu thar ngai nom tak te nin mu chho le zel kan tum don nia